Ајдете ова искрено. Ако тријан да диве, сова керијам, а велома се ко Рамазани. Тријан да диве и семен уручите кера. На само тријан да диве, свесно или несвесно мен джанглам дека им тријан да ракјадата не убацимеате, дека на нето веламен рахати сојбе, на нето веламен мирно сојбе. Некој кој ибадети, некој кој хајве кој пиве, некој кој мисафирлоко. Амо постачи. О сојбе да лесиротано ибадети. О пирива лесиротано ибадети. О зијарети лесиро комасе ко Рамадан, тано ибадети. Дова е ко Аллахи субханаху ва таала, те деламе састипа, вестипа, имани, сабри, сарсо доликуинелем ти исполнинава шартија, панда бут, масекетаро Рамазаните доја керален, састе, емвесте. Аллахуме амин. Ассаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракату. Аллахе сиро рахатлако. Аллахе сиро берекето вел упруту мене миншаллато вел упраменте. Хамди Аллахе се субханаху ва таала башо сваколе сиро благодати, салаватим селаме маре мангле пейгамбересе, амаре мангле хабибесе, амаре мангле ресулесе Мухаммедесе саллаллаху алейхи ва салам. Мангле прхалален, мангле пхинален, мангле тикне чавален кола слединенамен, акала тријан да диве. А чо наме ги панда дуј серијалија, тоест панда дуј делјата ваква серијали, кој тека дружинамен. Искрено, бут и ракја уложиме каква серијали. Бут лилај прилистиме каква серијали. Свако хадисите но провериме, свако коментарите но провериме, а башо тефсирија со тева керавту меѓе. Тефсири, пало тефсири правдо, страна, пали страна правди. А дала тумаре, бишу панш тријанда саранда минутија со шунена, бути ракја уложиме, за тумење толадва само сарек, парамис кутумаро калби. Елхамдулила, еке реслям да коакала дуј последна делија. Искрено, мислињум соте керавише лафи. Таро джехенеми свако детали кал јумле, проверин јумле, ем пренесин јумле то менге. Таро дженети, искрено ме да уживен јум. Свако детали, сартаро Кур'ани, тефсири, хадиси, веродостојност, неверодостојност, сај провериме, ем ту менге таро калбиту менге адва са сервириме. Джанава, пакјава дека и тема е хуриенгири, праѓа буте муршенгире калбија, а буте джуленгире калбија стегиме, ама пакјава дека свако джулике да шунга дека тани, ој пошужи тари хурија, ем повредно тари хурија, пакјава дека ленгоро да калби харибовлило. Ослободин гепе. Аллахуме амин. А кала дуј последна дерсека посветинален, сар мануш те заслужини е хуријан. Или коле букенцар заслужинена пе хурија. А керава керава сар о мануша заслужинена или те добинене кале хурен, Исуса керава керава ту менге сар те куен ко дженнет. За те добине хурија, мора те куе ко дженнет. И темата ни бари, меѓутим, одберијум некола значајна сегментетаро акава дерси, е минчала која кала дуј делија, ка дружинамен сар мануш или коле букен саро мануш, шај те добинел хурија ко дженнети. Вакери о Ресули саллаллаху алейхи ве селем ко дженнети.
Исиек хурија палуанав ајна. Лакоранавитано ајна. Акија хуријата ни посебно и еке група манушенги. Наса пако не се. Посебно група манушенги. Акија хурија када пирела джипесте та совакери о Ресуле алейхи салам и сила ефтавар реш 1000 слуге. Allah yar. Jek hurija. Palonaf aina. I si gjelate sar tari lakiri desnorik, a jarem tari lakiri levorik. I si eftavardesh 1000 sluge kola kandenala. Ema kja hurija. A kja hurija ta ne spremime i ke manushenge. Ema kja hurija викинела емвакири ко дженнети, кајта не дала мануша, та хауле Аллах куввата илла билла, кола повикуинена е манушен ко шукарипа. Кајта не дала мануша, кола цидена е манушен та робилачипа. Вакеру Ресуле алейхи салам те наредине шукар. Им това се вепи. Нека сте цидета робилачипа. А кала мануша, ковена ко дженнет е моленги си посебна хорија паланав ајна. Дали тано лохакава? Теоретски када шуна јарте, падоро мека вакерав, сој шукар, ем сој билачо исока вакерав. Ама на неа јарте. Аква е тамно ек бари борба. То лафи шајто вел авгин, ко текове се вепи и манушенте повикуинеда, ами истовремено ако на джанглјан сарте повикуине, то лафи шајто вел отрови, куршуми, па те лафенцар те пусаве или па те мударе е манушен. Тове се вепите повикуине манушента но хајр. Ама ту мангете кере шукар. Ама те лафја кој те не куршуми, те лафја шајтовен се вепите дурар керене манушен, торакава дини. Е дали се кој ислами постојнела ек предмети кој викинела пе исламско психологија. Бавинејато е манушенцар. О самото ленгоро поставување на прашајне, валјаните шу непажливо, ем ко моментите проценине, ко бори кадри, а кава мануш со поставењето ке не се пушибе, те и керело џувапи со толе се каде. Ама два си кјолапе со време, а два си кјовелапе со вишењан ко мануша ко джемати запознаинија е мануше сири психологија. Еме дале се тано буд пхароакава начин. Е дале се ако мангјаннати нека се повикуи некоја кава дини, почмен прво тутар. Сар, например, пред те повикуинав е комшија ко намази, валјани о комшијате ди келма дека менјум ко намази. Пред те повикуинав ме фамилјате овен ко уручи. Ми фамилја валјаните ди кел дека ме, тај ми фамилја мокер и ням веќе ко уручи. Е ака навела дава, те нареди не шукар, ем тове се вепите циден нека стар, не саве hrģјаво бути, билаче бути, тове се вепи, те чиве нека ско дженнети, тове се вепи, нека се дурар кере таро джехенеми. Вакери о Ресуле алейхи салам. Ковен вакери мануша, ко кијамецко диве. Ко те вакери мануша ко лајленго бекиме од дженнет царството шехидија, пейгамберија, веровесникија, искрена сидик мануша. Ковен вакери мануша, ко те вакери ка завединен вакери еке група кетаро мануша. Ка завединен,
Када шунге сахабе вакна ја Расулуллах, па калај баре дереже шехидите, но баре дереже ко дженнет, субханаллах. Пејкамбери, веровесники, као да не баре дереже, олегите не гарантириме огромно дженнетите не. Сарва кирулла ка завединен, касе ка завединен, као керо Расуле алейхи салам, а кала мануша вакери ка завединен и ке група ке мануша кулајта не вакери умилута ко Аллахи. Пошто сахабе, а кој та не дала мануша? Расуле алейхи салам ка вакерел, савке манушење ка ол вакери поставиме вакери столицата росветлост, те бешенем, те дикене Аллахе. А кој та не вакери Аллах, ја Расулуллах? Ка вакеру Мухаммед алейхи салам, а дала и мануша кола искрено повикуинге ко паќај бе, ко Аллахи. Кола искрено трудинге пе манушенте дуракерелнента робилачи пе. Ем трудинге пе те чивене манушен ко шукари пе. Иншалла това јектара кала група коте мангајате да насихатија, мангајате това се вепи Аллахите доближнилту меѓу два манги па према кава дини, а истовремено мангаја да това се вепи. О Аллахи те дура керилту мен таро джехенем. Аллахуме амин. И семена канек дуито група коте вакерио Расули саллаллаху алейхи ве селем. Мануша кола марена пе ко анафе Аллахе сиро субхане ва таала или пенџардејтане сар мануша колајтане ко джихад. Савке манушенги обекимитане хорие. Најек, са совакегам колку претходна дер се ефтаваре што дуј хоријата не оленге обекиме. Ама пазинен. Ефтаваре што дуј хоријата не обекименеге ко дженнет. Ама дженена ли совена дали манушенги колата неки дујнаја, кола джана ко војно поле, а ке да джана ко мари бе, онај шужо, сајфитано прво дујте му трито, кола спремна те мерен, одно баш Аллахи субхана ва таала. Кава керо Расуле алейхи салам дека свако ленгоро коракотано наблудуиме, дикиндој, дикеналено хорие, свако ленгоро корако. Маđarena само те перен шехидија. А ако пелолен да рат, пазен со како версура сам, и прво капката ро рат, која каперелки пуф, дале капкаја опростино на песале се регионаја. И прво капка со каперелта ро шехиди, ки пуф, се вепе да е капка со пели. Аллахи субхану ва таала опростинела сале се регионаја. Сале се регионаја та не опростиме, само јеке капка рате. Кава керио Расуле алейхи салам када кава мануш перела, шехиди ки пуф. О веќе перела безо гюнахи. Веќе тамо безо гюнахи. Овди кела више потханко дженнет. А кава мануш на нелека буре су разапи. А кава мануш на нелека буре си ростегиба. Овди кела веќе потханко дженнет. Дикела саравенале се хури, дуј, кава керо Расуле алейхи салам. Дуј, авенале се одма ко моменти. Само со перело. А венем ко сенале стари прашината ромој. Ла хауле ва ла куввете илля билlah. Ко сенале сери прашина, вакеренале се шукар аляна менг. А овди келален, и вакери шукар вакери араклюмту мен. Алло вакерим тумаро да време. Дали тано паро те будинол пе джихад? Оје. Тој не свесно дека джаја комеријаба.
Ама тој не свесно дека джај ко мерива се вепе Аллахи, а сасој се вепе Аллахи, сајтано пари падава. Еме дале се до Аллахи субханаху ва таала е шехиден вазелавен ко посебно танко дженнети. Ко посебно, или са совакена кандилијата не теле деро арши, Аллах есеро. Са делалено Аллахи, са соманген, пирена, летинена, сомангена керена ко дженнет. И повторно вело Аллахи, пучелален дали валјаниту меѓе нешто, вакири на Аллах, и сиеме побут него со валјани, пален пучелален, дали валјаниту меѓе нешто, вакири сотеро да сај вакири. Када га пучелен пандек пути со мангена, роден мандар нешто, Аллах ка вакерен ја раб. Ири намаре душе вакири ки дујнаја, и повторно те мера вакири сар шехидија токи. Савке манушенге, тано бекиме охурие. Дали тано джихад само те джате марето нека сарко војно поле? На. А вдиетано побаро джихад, чивјае, нефсе. Емче чутнесе да вакеру Ресуле алейхи салам ко хадиси којтано мутакефун алейх, најбаро джихад, јеке муджахединесе, јеке верникосретано када керела джихаду нефс. Те боринету коркори туја, дике халалем харами, ту мангијателе о харами поштано погудло, посигате, опенена. Намангава, о Аллахи вакири дикела. Те боринету коркори тири нефсеја, те боринето те чибјаја. Кавакери о Ресуле алейхи салам, ако дике не сави неправдина, покуши на дија неправдина, те цитела вакири тире вастеја. Доко борна успињан, те цидела вастеја, покушин вакири те цидела вакири чибјаја. Демек те вакере манушенге. Доко борна успињан, чибјаја те цидеа да ја бути, кавакеро Ресуле алейхи салам барем цидела тире калбестар цидела. Ама двајтано најтикно дело таро имани. Емча чутнесе, абдивете вакери нека се охако, која ќе, тано баро джихади. Баро джихади. Аллахи те засврсина мен, иншалла, това е искрена. Имамаро понашај, амаро кериба Аллахи, тоа куршумија баш амаро джихади. За трито агерот берингјум, кој те дружи наме неке сар најло кесте те добинел по дженети или са те заслужинел пе охурие, кавакери о Ресули салаллаху алейхи ва салам, а двајтано о пост. Еке, а канајам ко масекотаро Рамадани, и кераја уручи. И кераја се веписо со Аллахи субханаху ва таала вакерела дека мануш сасо керела песе, а пости. Тано вакери миро и меле се посебно наградинава. Пазине со кавакери Ресуле алейхи салам. На не мануш упреќа дујнаја, која кери уручи, која кери пости, која нафе Аллах есиро. А те новоложениме барем и ке хуријаја. Па кјава кошунге ромня оджувля ка холјанен хари. На постојнела мануш. Која кери уручи пост, која нафе Аллах есиро, а те новоложениме ке хуријаја. Колај гаравде, којек бисери. Или те вакера ранло, бушино, бисери, са се објаснуваме ко претходна терсија. А дија хурија и си лефтавареш,
шалија. Нијек шалина не исто, или хиджаб, него сајта неко различита боја. Ема кала хурие, а джарена е постачен. Джанена башо пост иси буд баре фадилети, иси буд баре хаирија, баре награде. Ама јекита номање гјате кој калби којал. Вакери о Ресул алейхиссалам о постачи силе вакери дуј награде, или те вакрав дуј радостија. О прво радостано ке да ифтарин. Им чачутен стано дава. Кобор готове жедно, кобор готове букало, ке да вело вахти. Таури ифтарбе панда субханала, панда е урма, пани или тут, соја готе паген. Ве само со вакерија бисмилля чивеја комуј панда на глатингјалне, панда на локо гркляне, субхана, панда на локо воги. Ту веки њан чало, вакерја алхамдулилла. Вакерја Ресул алейхиссалам, о постачи силе дуи радостија. О прво радостано ке да ифтарини, е мо дуито радост ке да касретнини пе Господаре. Им чачутнесе. Постачите ове. И си ту посебно награда да лесо кадикето Аллахе субхана ва таала. То самото проживи бета роквабури. Пазине, пустинјана масеко Рамазанен пе имерена. Вакир Ресули алейхиссалам, о мануша којем проживиме, ке савки ситуација, која савко моменти сарсу преселиге дојнаја. Им туа кој нам постачи, преселине и дојнаја сар постачи, Вакир Ресули алейхиссалам, ове проживиме, Аллах ја Раб, сар постачите рокабури. Ем сар постачите рјоведа каршо Аллахи субхана ва таала, ем кадака уштета рокабури. То муј, как анделко миски позорало таредженете сиро миски. Ем садала околна мануша со ковен джитуте кава крен, ама шукар кандела кава постачи. Аллах ја Раб. Со шукар кандела омуе кале постаче сиро. Свако каджанел дека тујня надава со кергјан орочи. А и горија добинела сар било добинела. Пошто исполнинео шарти на постојини мануш ковап со постини, а те наложени веки хорија. Јака е, ака на кубори си, Аллаху алем, Аллах и најшука джанела. Кере лафи таропостачи, лесри награда. А добро, којајта ни награда таро мануш кова со спреминела е постачија се. Или па сарамен со повикујнаја, амален, пријателен, постачен која маре софре, това се вепи те парварале. Пазинен. Ола постинена се вепи Аллахи. А ту спреминдој ленги ифтари, кереле се вепи Аллахи. И наградата ни исто. Вакер Ресули алейхиссалам, мануш кога спреминела ифтари постаче си наградата ни исто саро постачи, бизотаро постачи нешто те чинавипе. Напротив, баракерипе. Постачи кога ифтаринела ке нека сири софра лесири дова, која Аллахита ника воли. Еме дали се да препоручинела пе, прете пагел пе, о постачете керал дове дале керес. Дикен. Вакир Ресули алейхиссалам. Иншалла те завршна краја, акла хадиги сек хадиси дуј. Вакир Ресули салаллаху алейхи ва селем, мануш кога спреминела ифтари, е постаче си или па те вакира е постаченке. Храна, пибе, сајтано одвако халал начин. Ако е тано буд битно, сетано ко халал начин, ко халалитано, печалиме,
им ко халалите но дин дој. O meleki je zadovoljno taroj savko čini emanena salavati. Anena selam upradava ker. Morinlena e Allahe subhanahu wa ta'ala baš o berekete dare domakinesiro ko vas oparvarela postačena tări Allahe sir. Pazinen. Tu menul olenge de amaro. Allah tuke krena dova o postači. I zamislim kad postači kada kerila tuke dova Allah te dal tu bereket, o melike va krena Allahume amin. O Allah te barakeril tu mari sofra. O melike pena Allahume amin. Manena salavati u prodomakinluko e dale familjakoro. Molada molinena Allahe subhanahu wa ta'ala baš o bereketi dale keresero. A o Džibril alaihi salam molinela olese kirataro lejletul qadar. Allahu akbar. Molinela kirataro lejletul qadar. I svek interesno hadisi. Иншалла ја лека завршена. Вакири кој спременела ифтари постаче се ко времето Рамазани. Ко халал начин. O meleke krena olese salavati, molinena Allahe bašo lesero bereket. A o Džibril edale domakinije, edale postače, ko vasu i se vipite hranini pe parvare postače, Kirataro lejletul qadar leha pozdravina. Makva hadisi zabeležnila Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, Ibn Mađe, Behiki. Со се ваке гумадава, намагава некој те сарал кусури па те пишел ко коментари. Значи те парваре постаче, тове се вепите че навели сири Бог емжет. O meleke krena tuke dova, a o Džibril alaihi salam kirataro lejletul qadar pozdravini petuju. O, subhanallah. So šajte uskatinil torek postači. Sar sova kergjum. Ale siri dova kutiro kertano bereket. Nane hajbe soja šajte kinjadi ale siri dova. Ми мисля дека трено завде доволно. Молинава Аллахе субхана ва таала да се најшуѓа на венца тука болини шала мару ручи, амару ибадет, амару пост, амаре шукарделија, те прифатине амаре садаке, амаре ифтарија. Те керламен пошукар него сојнамине, ем те керламен искрено, ем те мера само шехадетеја кечип. Аллахуме амин. Сакал беја, сабилеја. Ассаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракату.